Dobar dan, ja sam Aleksandra Đurović, a vi pratite Dnevnik na programu radio televizije Stara Pazova. Na samom početku pogledajmo koji su to događaji obeležili današnji dan. Voda iz vodovoda ispravna za piće. Velika izložba Udruženja likovnih umetnika Leonardo. Srbija dočekala odbojkaške šampione. Vodosnabdevanje u opštini Stara Pazova je uredno i voda je ispravna za piće. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova održava skoro 300 km vodovodne mreže, koja je jako stara i do sada je bilo oko 300 većih kvarova, što je značajno povećanje u poređenju sa prethodnim godinama. Mreža je toliko stara da se više ne isplate popravke, već je rešenje zamjena cevi, ali ove godine su investicije znatno smanjene. Vodosnabdevanje uvek mora da bude kontinuirano. Trudimo se da održimo taj trend koliko god je to znači moguće. Trudimo se također i kvalitet da bude dobar, da svi parametri koje analiziramo budu u redu. Međutim, svakoga dana je to sve teže, upravo zbog toga što sam rekao da je starost mreže velika i prosto se ne isplati znači vršiti zamene, potrebno je investirati i u nove cevovode, i u nove bunare, a također i u neko kondiciranje, to jest neku preradu vode. Pritisak vode je zadovoljavajući, a do kraja godine bi trebalo da bude izbušen još jedan bunar u Staroj Pazovi. Što se tiče kvaliteta vode, voda je apsolutno ispravna za piće, iako povremeno ima žutu boju, čemu su uzrok stari sistemi, ali Twin oksid, koji se već godinu dana koristi umjesto hlora, garantuje biološku ispravnost vode. Voda jeste ispravna za piće, kao što sam više puta rekao kod vas u emisijama, mi vršimo 1000 uzorkovanja znači godišnje. Znači u svakom trenutku reagujemo ako vidimo da su negde neki parametri smanjeni ili povećani. Tako da što se toga tiče, građani ne moraju da brinu, biološka ispravnost vode je znači skroz u redu. Što se tiče pojave nekada žućkaste vode, to je zbog toga što dolazi promene u pritiscima u cevovodu, što je opet prouzrokovano obično povećanom potrošnjom ili kad se dešavaju neki kvarovi. Pošto su na ovom području visoke podzemne vode, pogotovo u kišnim periodima, dolazi do problema sa kanalizacijom. Moram podvući da regionalni sistem kanalizacije nije završen, što nam pričinjava velike probleme, naročito na crpnim stanicama koje su projektovane da rade na određenom kapacitetu. Međutim, kapacitet vode koja dolazi znači na njih i mulja nije projektovan, tako da smo maltene svakodnevno na crpnim stanicama i pratimo šta se dešava sa radom pumpi. Naročito je to izraženo u Novoj Pazovi. Ljudi koji žive u Omladinskoj ulici vrlo dobro znaju o čemu pričam, ali trudimo se da koliko je god to moguće što od nas zavisi od održavanja vodovoda i kanalizacije crpnih znači stanica, da to stanje poboljšamo. Kada je u pitanju sekundarna kanalizacija na teritoriji Staropazovačke opštine, jedino i trajno rešenje je završetak regionalne kanalizacije. Današnje padavine su prekinule poljoprivredne radove, žetvu soje i suncokreta i berbu kukuruza, ali dobro će doći obradi zemljišta, oranju kao i nicanju uljane repice. Zemlja je bila toliko suva i ispucana da će svaka kap koja natopi zemljište olakšati pripremu za predstojeću setvu strnina. Rekla je Marka Hric, agronom iz Stare Pazove. Kiša je dobrodošla i voću i povrću, a prema prognozi vremena padavine neće biti obilne, pa poljoprivrednici ne treba da brinu za nastavak radova. Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane da podnesu zahteve za izdavanje novog biometrijskog pasoša jer važnost starih ističe 31. decembra. Građani mogu da podnesu zahtev za izdavanje nove putne isprave u nadležnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, navodi se u ovom obaveštenju. MUP je do 1. septembra izdao više od 3,6 miliona novih biometrijskih pasoša, a prema tim podacima Srbija je jedna od država sa najvećim brojem putnih isprava u odnosu na broj stanovnika. U Staroj Pazovi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ukupan broj invalidnih osoba koji čekaju posao je 136. U Sremskom okrugu su u toku 3 javna rada namenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Jedan u Staroj Pazovi i 2 u Rumi, rekla je Nataša Radmanović, PR Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Sremskoj Mitrovici. Do sada je u Sremskom okrugu preko javnih radova posao dobilo 38 osoba sa invaliditetom.
U Sremskom okrugu u toku su 3 javne rada namenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom, 2 u Rumi i 1 u Staroj Pazovi. U okviru javnih radova 38 osoba dobilo je posao u Sremskom okrugu. I tu u oblasti zaštite životne sredine i prirode, pružanja personalne asistencije u oblasti socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti. Zatim konkurs za dodelu subvencije za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sredstva se isplaćuju u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara. Konkurs za refundaciju zarada lica angažovanih na pružanju stručne podrške osobama sa invaliditetom na radnom mestu radna asistencija. Program podrazumeva refundaciju zarade za lice koje obavlja poslove pružanja stručne podrške osobama sa invaliditetom na radnom mestu kroz savjetovanje i osposobljavanje, usluge asistencije na radnom mestu, praćenje pri radu, razvoj ličnih metoda rada i ocenjivanje efikasnosti u trajanju od 12 meseci. Najčešća očna obolenja kod stanovnika opštine Stara Pazova su akutni i hronični konjuktivitis, hronični bleferitis, katarakta i glaukom. Glaukom je očno oboljenje koje se karakteriše povećanjem intraokularnog pritiska, ispadom u vidnom polju i oštećenjem očnog živca. Obično je za pacijente nejasno šta to sve znači. Ono što treba pacijentu reći to je da redovno kontroliše očni pritisak kako ne bi došlo do oštećenja očnog živca usled povećanog očnog pritiska. Merenje intraokularnog pritiska vrši se u ambulanti u Domu zdravlja Stara Pazova. U okviru svetske akcije 100.000 pesnika za promene u klubu Pevac u Staroj Pazovi u subotu će biti održano poetsko veče. U Staroj Pazovi će u subotu biti priređen nesvakidašnji kulturni događaj, kaže Branislava Milosavljević, glavna organizatorka iz neformalne grupe Štrik, koja u Pevcu priređuje svojevrsno poetsko veče. Grupa Štrik poziva sve sugrađane koji pišu poeziju da se na ovaj način uključe u akciju pod motom Sloboda da menjaš. Ovaj događaj u Staroj Pazovi je jedan od 400 događaja koji će se istovremeno 24. septembra dešavati u 350 gradova širom sveta u okviru projekta 100.000 pesnika za promene, kaže Branislava Milosavljević. Cilj tog globalnog projekta jeste na prvo mesto se promovišu neke političke, socijalne i ekološke promene. S tim što ljudi koji odluče da se priključe toj akciji, slobodni su da oni organizuju svoje događaje kako žele, tako da smo se mi, na primjer, odlučili samo u ovom slučaju za poeziju. Mi smo došli na tu ideju da prosto aktiviramo mlade ljude, jer ja na prvo mesto verujem da ovdje ima dosta talentovanih mladih ljudi koji vrlo svesno razmišljaju i u političkoj, ekološkoj i socijalnoj situaciji, kulturnoj na prvom mestu. I ono što je meni uvek bilo najbitnije kada razmišljamo o ovome jeste da vrlo je teško kad neko čak ne vidi nikakvu mogućnost da nešto promeni. Samim tim onda ništa ni ne menja. I ovaj događaj ima ideju u tom pravcu, da ne moraju se samo krupne stvari menjati, ne mora to biti toliko očigledno, dovoljno da se prave mali koraci, da bi mogli dovoljno samo nekome da se probudi svest o određenoj pojavi, to je vrlo dovoljno za početak. Ko će biti uključen u ovo dešavanje, ko će nastupati i u kakvoj formi će uopšte ceo događaj biti? Da li će to biti recitovanje, poezije, čitanje? Kako ste to zamislili? Događaj se dešava u nekoliko faza i dešava se u Pevcu. S ovom prilikom hvala gazdi koji zna da prepozna takve ideje. I ovde ćemo se mi okupiti i provocirati reč, što bih ja htjela da kažem, u nekih 4-5 sati. Ovde će ljudi zajedno sedeti, pisati poeziju ili priču, sad već kažem poezija, različito se doživljava, možda neko ne piše poeziju, ali piše pesme, na primjer. Posle toga ćemo izložiti to na jednom mestu, a negde oko 9 sati kreće čitanje poezije, baš izlaganje te poezije ovde i posle toga ide i muzička pratnja, naravno. Branislava Milosavljević, glavna organizatorka neformalne grupe Štrik, je diplomirani filolog arapskog jezika i književnosti i završava master kao teoretičar književnosti na Fakultetu političkih nauka. Udruženje likovnih umetnika Leonardo iz Novih Banovaca održat će sutra u Starim Banovcima izložbu povodom slave Male Gospojine. Izložba će se održati u maloj galeriji mesne zajednice, a svečano otvaranje je u 13 časova. Predsjednik udruženja Milorad Bata Đurić je najavio da će na izložbi učestvovati skoro svi članovi Leonarda.
Juče je za odbojkaše Srbije organizovan svečani doček na balkonu Beogradske skupštine. Novi šampioni Evrope nisu mogli da sakriju emocije pred više hiljada Beograđana koji su bez obzira na najavljenu kišu došli da ih pozdrave. Selektor Igor Kolaković pozvao je navijače da aplauzima pozdrave igrače koji nisu bili u Beču, ali su tokom priprema bili sa timom. A Ivan Miljković se izvinio što uoči odlaska na Evropsko prvenstvo nije verovao u zlato i ponovio da mu je ova titula kao sedmica na lotovu. Vreme sutra oblačno povremeno sa kišom, a poslepodne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Samo u Vojvodini ujutru je prestanak kiše, prepodne umereno oblačno, poslepodne pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, minimalna temperatura od 14 do 19, maksimalna dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Pogledajmo kako nas vreme očekuje narednih dana. Još jednom za kraj pogledajmo koji su to događaji obeležili današnji dan. Voda iz vodovoda ispravna za piće. Velika izložba Udruženja likovnih umetnika Leonardo. Srbija dočekala odbojkaške šampione. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Dnevnika. Ostanite uz naš program. Doviđenja!